Esithola kamuva belisitolo liphuthuma kweJozi basenzaweni esigameko emva kokuthi loli yenkampani i-Egoli Gas yokheleke ngemlilo eBromfontein eJozi khona nyalo Nzambama. Imbangela lomlilo isakatiwa kanzi kusete nembiko yabantu abalimele noma labashonile. Bantu bayicela ukuthi bagweme kusonzela kule yandzawo. Bengabe Ramaphosa bekaphendula imibuto eParliament. Lutsaba lokuhlola amakhono neticu tabantu abasebentela uhulumende luhambe embili. Mengabe luphinza wabutwa ngaluhambo lwakhe eZimbabwe nakubekwa mengameli emasene mnangagwa esikhundleni. Before we proceed, Mengameli Ramaphosa uthe yathi ukuthi inhlelo tekuhlola ticu tabantu labasebentela uhulumende tihamba kancane. Lokhu kutangemuva ukuthi kube netikhalo ngetinkampani tahulumende liphethwe bantfu labete ticu letifanele. I am one of those who sees the delays in vetting people being quite detrimental to our public service, because we need to know much earlier the standing of those that we employ. Ramaphosa uthi lukhona ihlelo lahulumende loluchubekako lohlose ukuhlola timpilo letiphilwa ngemalunga lasetulu uhulumende. Mengameli uthi utivile tikhalo tebantfu mayelana netimpilo tebaholi letingetulu kwemiholo yato. The lifestyle audits are meant to do precisely that. And in the end, they are a good governance measure that is aimed at ensuring that all of us who serve our people as members of the executive do so with diligence, with integrity, and with an adherence to the morals that our people would expect of us. Ramaphosa utiphendvulele nakumholi we-DA John Steenhuisen lobute mengameli ngesinyathelo se-BRICS kwamukela bulunga be-Iran ne-Saudi Arabia. Steenhuisen uthi lamave lamabili ahlukumeta emalungelo ebantfu labasikati. Uthi nelihambo lwamengameli lwaseZimbabwe nakubekwa mengameli wakulela live eMeseni Mnangagwa lusho lona ukuthi uhulumende we-ANC akalandzaba nemalungelo eluntfu. We impart our values to others. And if you did care, Honorable Steenhuisen, to travel with us around the world and interact with those people that we meet, you will see the influence and the impact that South Africa has and the respect that South Africa is given by other countries around the world. Ramaphosa uthi Tindzaba loluhambo lwakhe lwekuya eZimbabwe lutawukhulunywa ngasase kulendzela ukuthi somlomo weParliament athi angaphendvuli. The one on Zimbabwe, as you well know, the Speaker has just said that that is a subject matter that needs to be addressed at a different time when the question is properly posed. But I'm willing to inform you outside of this meeting. Ngimvuselelo lubisi eTindzaba SABC eJozi. I-ANC isithi bodile liphumo tenkantolo ephakeme kubikwe inqumo kanzi ke isitawuhlala ibuke ukuthi ithathati iphitinyathelo temthetho. Lokuthi emva kokuthi lenkantolo itolo ichithene indleko timitamo ye-ANC yekuphikisa isinqumo senkantolo ephakeme seGauteng sachitha imitamo yayo kuphikisa isinqumo lebesikhishwe ngaphambilini. Lesinqumo sithi i-ANC kufanele inikete i-DA imininingwane lihlelo lwayo lokuthumela etikhundleni tahulumende amalunga ayo kusuka emuva mhla lolunye kubhimbidvwane nga-2013. Lokho ke kufanele kwendeke esikhatsini lesingemalanga lesihlanu. Esinqumeni lesiphume itolo inkantolo yekubuketwa kwemacala ithe kude izizathu etibonakala ekutheni singaphumela lesicelo sekufuna kuphikisa lesinqumo futhi kude nesizathu lesiphocelela ukuthi lesicelo singalalelwa. I-ANC yaya kule nkantolo yekubuketwa kwemacala kulandzela sinqumo lesakhishwa enkantolo lephakeme ngenyanga yenhlaba lapho beyichitha khona lenhlangano njengoba yathi ayinikete i-DA lemininingwane luhlelo lwayo lokutfumela etikhundleni tahulumende emalunga ayo. Lokuthi ngambe ukuthi lilunga le-DA Leon Schreiber lifake isicelo ngekugunyatwa ngomthetho lovumela ukutfola kwemininingwane ethile lokwashicilelwa nga-2021. Lokhu bekusolo kumkhankaso we-DA wekufuna ukuthi vele luchithwe lolu hlelo lwe-ANC lokucasha emalunga ayo luphindze ludzalulwe njengalo lungekho emthethweni. Kungamanje njengoba kude losaphikise lesinqumo i-ANC inikete kude kube ngomsombululo ukuthi inikete i-DA leyo mniningwane. Iqembu le-DA selicalile ngomkhankaso wekuphikisa umbiko wesilulu semabhanga elidzabeni lwePhalaphala. Leqembu liphikisako lifaka amaphepha enkantolo ephakeme ePitoli kubuka lesinqumo sesilulu semabhanga. Lelibhanga letfula ukuthi mengameli Ramaphosa azange ephula imithetho lelawula kushintshisana ngetimali ngesikhathi atawehluleka kudzalula imali yangaphandle nayifika kuye. I-DA ifuna ukuthi isinqumo selibhanga ngodla sithathwe njengaleso lesingahambisana nemithetho sisekelo futhi ifuna sicithwe.
lenhlangano ifuna ukuthi libhange ngodla libuke lesinqumo salo kungakapheli inyanga letinzathu. Kwekugcina lenhlangano ye-DA itawufuna kubhadalwa tindleko uma libhange ngodla indvuna yetimali mengameli wakuleli kanye nendaba nyona i-SABC batawuphikisana lesicelo sayo. Umvikelo mphakathi lobisiwe emsebenzini advocate ubusise Mkhwebane ushintshele etulu ngakubuyela kwakhe emsebenzini lomuhla. Mkhwebane lofikile emahhovisi emvikelo mphakathi ePitoli akangene ngekhathi kulesiwe ngenxa yokuphepha kwakhe. Uthi utshele ukuthi bonakadza bakhe batsheleke ukuthi bangangeni naye kula mahhovisi lebekade ahlele ukuthi uyowungena kuwo asebende. Mkhwebane bekahamba nendvodza yakhe kanti ugcizelele ukuthi sesiphelile isikhathi sekumiswa kwakhe emsebenzini njengoba ilikomiti leliphenya kulungela kwakhe kuba kulesikhundla seluphothulile umsebenzi. Kanti uthi angeke avumele bonakadza bakhe ukuthi bamlwele timpi takhe. The leadership in the police service have told my protectors they can't be held responsible. It's like I'm defiant, and unfortunately they cannot allow them to be involved in such, and apparently I was going to be blocked, or the police can't allow me to enter the office. Kulinzeleke ukuthi kuleli viki lelitako iParliament ivotele kumsusa kulesikhundla. Kanti mengameli Cyril Ramaphosa utshele Mkhwebane ukuthi kubuyela kwakhe emsebenzini kusinqumo lesingakacabangeki kahle. Public Service Act is saying the issue of suspension shouldn't be used as a punishment. You can be suspended as an employee, but even if the process is not complete, because sometimes it says you should finalize within 60 days, you can still come back to the office. Estatement sayitolo Ramaphosa uthe kuMkhwebane lutsaba lwakhe litakwephetfwa uma lelikomiti le-Section 194 lendlu yaba yesikhulu eParliament yemukele imiphumela yaloluphenyo lekulungela kuba sesikhundleni semvikelo emphakathi kwakhe Mkhwebane. Nga 2006 elangeni lalomuhla kwavakasha mengameli wele Russia Vladimir Putin eKapa ahola libandla lahulumende wakhe nabosomabhizinisi abecala ngca kuvakasha kuleli mengameli wele Russia solo kwathi nhlo. Sitawetfola mhla kubashumi labathathu kunye inyanga letako sinqumo sesicelo sekhociswa kwemacala labekwe Timothy Motoso nalabo lababili lasola nabo. Bamele baMotoso Lusanda Sulane nazukiswa sitho itolo bafakela isicelo sekuthi khocise lamacala ekudlwengulwa nekushushumbiswa kwabantu. Umbuso uphothulete ethuletawo lomuhla. Umbuso ugcizelele ukuthi umsolwa wabekwa licala ngalokufanele. Ummeli Joe Siza utshela inkantolo ukuthi bonke bofakazi labasenjediswa kutijabulisa ngokwemagcansi kwemsolwa nalasolwa nabo ngibo labaletha labo labatisulu ku-Omontoso. Itolo ummeli webasolwa Victor Joberman uvete i-WhatsApp group leyasungulwa ngumshushisi waphambilini Nceba Ntelwa lathi ayimake yasenjediswa kahle. Kanti ummeli wembuso watiphika leto tinsolo wathi kwaba nemthelela lomuhle njengobe kwanciphisa umsebenzi wantelwa. Ubese uphothula lelicala ngekuthi abukho bufakazi lobanele lobukhombisa abofakazi baphocelelekile ukuthi bende liphutha nekuthi lijaji Sikumani kufuthi asiphose ngelifastelo sicelo lesifake ngummeli webasolwa sekucedza lelicala. Bameli bembuso balile kuphendvula kuleti mpikiswano letivetwe ngumbuso. Kulinzeleke ukuthi lijaji Sikumani likhiphe sinqumo ekupheleni kwenyanga yembala. Letinye nasibitolo bantu abahlala emahostela amadzala enzayo letwe ngekuthi the zone elanga bubambe umshuco ngaphandle kwamahhovisi amasipala waseKapa. Tindzaba teSiswati la SABC la ubukela khona ukhethe kahle sakwamukela esigabeni sesibili seTindzaba tethu. Kuchubekile nalomuhla kuthethwa kwelicala lekubulawa kwaSenzome yiwe enkantolo ephakeme ePitoli. Bekabuyela ebhokisini nalomuhla Sergeant abomusiwa kubuketwa ubufakazi bakhe lapho kuvele khona ukuthi abhambisana nalabo labethula ngaphambilini.
Advocates zithulele ncumalo ubutethabo Mosia ngetithombe latithatha endzaweni yesigameko lekungilapho khona Mosia atshela inkantolo ukuthi wafaka tonke tithombe kulamaphepha akhe laveta bufakazi kanti uthi letinye tithombe betingabonakali kahle ngiko angakasibonisi izathu sekutifaka. I do not have a reason. I do not have any reason in particular. The photographs are arranged in accordance with my crime scene. If I see that perhaps it does not really have a good quality as well, it's a photograph that I am going to put aside. Uphinze wabutwa nekuthi kungani angakaviti naleto tithombe letiveta lucingo lobelikade luphasa endzaweni yesigameko nekuthi kwendekeni mbambambamba ngalolo cingo. Cha angazi kwenzakalani ke ngale cellphone evelela ngesithombe. Warrant officer, you were the first officer on the scene. You took photos of the scene, yet you are telling this court that you don't know what happened to that cell phone. You are also responsible for the packaging and sealing of the exhibit on the crime scene. Mosia uthi akakasiboni sidingo sekuthatha lolucingo lokungendeka lube lwamunye webandvu labekade basendlini Khabukheli Khumalo ngeminyaka wa 2014 nakudutshulwa kubulawa Senzo Meyiwa. Uvete ukuthi bekasebenzisana na Colonel Mhlahlo lekunguye lobekathatha leti tithombe yena uthi wakhe umsebenzi kwakucoca ingcenye yebufakazi. Nginokubonga Mgwenya eTindzaba SABC eJozi. Bantu abahlala emahostela lamatsala enzaweni letiwa ukuthi the zone elanga babambe umshuco ngaphandle kwamahhovisi amasipala waseKapa kuvarisat khalatabo kungathula kahle kwetinsita namathuba ekuthola tindlu. Lamahostela bekade asetshenziswa abantu abachamuka ngaphandle bekade baqashwe ngaphandle tahlukene ngaphansi kwahulumende welibandlululo. Labanye abantu bathi sekuphele cishe iminyaka langa-30 solo baseluhlwini lwabantu abagade ukuthi bathole tindlu. Nomfumaneko Tsewu loneminyaka lengemashumi lasihlanu nesiphohlongo waqala kuhlala kule hostela nga-1982 kanti ayikake nje yavuselelwa. Lenzawo ifaka izone 17 kuya kuzone 25. Kanti kugcwala kwetibi nekuchitheka kwemandi lahamba nemangcoliso insakavukela umchilo wesidwaba. Tsewu uthi ube ingcenye yale mashi kuveta lusizi lwakhe ngesimo laphila ngaphasi kwaso. Kulo minyaka yonke oko akuzange kube khonto kuthiwa ndiyayifumana indlu. Ndiye kwa housing abakwa housing bathi seyagqitha iproject yokwakhela thina abantu babebhalise ngo-1919. Takhamuti tithi tibambele mashi ngemuva kweminyaka leminyenti tikhalo tato tinganakwa. In 5 years back wayefikile uMalusi sithi sine 1 billion enolungisa pha. Kodwa ever since then azange kwabakho action eyenzekayo. Masipala uthi leli dolobha linetinhlelo tekulungisa takhiwo ncandi kuleli dolobha lelikhulu. I think it's important to note that in the current financial year, the Human Settlements Directorate has committed 12 million rand to maintenance and upgrades, particularly in Langa, in the zones and the hostels. And so we're going to work very closely with the community to make sure that that budgetary expenditure is aligned with what's a priority for maintenance and upgrades for these residents. Letakhamuti tinikete masipala tinsuku letilishumi kuphendvula incwadzi yetikhalo. Sikubutile mbukele ukuthi kubonakala kudlanga kuketulwa kwemibuso emaveni lasenhla neAfrika ngebuka kwakho yini imbangela lokho nekuthi kungancotshwe njani uphendula kanjena. Fanele ukuketulwa inkokheli ezasenhla Afrika azifuna ukuphuma ezihlalweni tu. Ngicabanga ukuthi iqiniso ilona eliyosiza ukuthi amazwe asebenzise iqiniso akazi ukuhlonipha nabantu abalapho kulawo mazwe. Ukuthi inkohlakalo nanokuphatha kwesikhundla umuntu engabe safuna ukwehla dedela abanye efuna ukuthi ezefele esikhundleni sokumongameli noma agcine sefaka izingane zakhe emva kwakhe. Lokho kukhanda lolu dushe siyaselibonelwe enzeka kwamanye amazwe lapha eAfrika. Abantu abafuna ukuphuma ezikhundleni. Uhulumeni abaphethe ibona benza ukuthi kuzegcine kudunwa yonke imibuso yaseAfrika. Mawuthi yabuka nje wonke ama-countries nawo la eSouth Africa anenkinga. So ngiyacabanga ukuthi yona nto le eyimbangela ukuthi abantu baze babone ukuthi umbuso ngcono bawuthathele ezandleni zabo bayiphathele bona. So nje if i-country ingakwazi ukuthi umnotho wakhona ezempilo ezenhlalakahle abantu ngalasizinto ibe right angeke sesibe nenkinga eAfrika. Nathi siyadinga ukuketula imibutho njengozanu PF enjengo ANC kulamazwe ethu.
lona ngombono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Etimake Telrand lahlekelwa kwamandla leliqhathaniswa netimali takulamanye amazwe. Imidlalo inverete imidlalo zizikodwa ikhuluma kabanti kwelitsabo lamalungelo lokusakatwa kwemidlalo yendlebe yemhlaba yerugby emkhathini kwe-SABC ne-multi choice. Kodwa uthutawenda kwako lokusemandleni ukuthi inhlangano yekusakata iphuma nesisombululo kule nkinga. I-SABC ingahle ingasakati lemidlalo yendlebe yemhlaba ngenxa yokuthi ayikhone ukukhokha imali amalungelo lokusakata lefunwa yi-multi choice. I-SABC ayikavumi ukukhokhela tikiti letingamashumi temarandi letitawugunyata ukuthi isakate imidlalo yendlebe yemhlaba yebhola lembhoco letawudlala eFrance. There's an issue that between now SABC and SuperSport. We must intervene on that issue because the people of South Africa look up to us to intervene on that issue. The way I'm very optimistic, based on the discussion we've had, that there won't be any national blackout, that issue will be resolved soon. Uthi kodwa tonke takhamuti takuleli kumele tikwati kubukela lo mdlalo. We must make sure that no section of our community is denied of an opportunity to watch the game of their choice. Lindvuna beyikhuluma ngesikhathi kuqhubeka kunikwa kwepizza Mosimane multi-purpose sports court elofense Girls High School eOrlando East eSoweto. Sakahamba ke sibuke thamba imbili labohla. I am one of those who sees the delays in vetting people being quite detrimental. Before we proceed, Bengameli Cyril Ramaphosa bekaphendula imibuto eParliament lamuhla. the issue of suspension shouldn't be used as a punishment. Umvikelo omphakathi lomesiwe M17 advocate Busiswe Mkhwebane ushintshele etulo ngakubuyela kwakhe M17 lomuhla. The people of South Africa look up to us to intervene on that issue. The way I'm very optimistic, based on the discussion we've had, that there won't be any national blackout. Inverete imidlalo zizikodwa ibuke kabanti lelitsabo lokusakatwa kwemidlalo lelisizwe SABC kanye ne-multi choice. Asesiva liphuma imbiteli kuligwalagwala FM nasipho Goodman Motha hanya lo nakugabana kushaya insimbi esithupha Motha wotanato mnakethu. Lishonile Stumo, lishonile mbukeli. Ekhathi kwetindzaba umlaleli langatlinzela ehlelo letiphuma imbiteni namuhla siyawuthola ke takamuva njengobe lamaphoyisa lamathathu lasolwa ke kuba nesandla esehlelekeni sekubanjwa kwenkunzi imali ethwala imali kulesifundza seMpumalanga abevele inkantolo ke yamantshi yaseTonga namuhla. Dulu kwaloko njengobe namuhla bogogo nabomkhulu bekulanga lekucala lenyanga lapho bebahola khona ke imali yabo yemphesheni sithole ke tikhalo kubalaleli abathi bayile emabhange emaposini nalaba hola khona kepha ke bahlangabetana netinkinga sikhulumisana ke nesasa kulesifundza seMpumalanga sive ukuthi yini leholele ekutheni uhulumende hluleke ke kuthola umlaleli ngulethi naletinye longatlinzela ehlelweni letiphuma imbiteni ikwala FM namuhla emkhathini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Ngibonge Stumo. Wena kunene sitaphuma ngethombe temkhosi wemhlanga lobo kadza kule mperesonto lapho bekusikisa khona amagabanzi tinvombi temaswati tigiya cephuka tingako terumuhla siphinde sihlangana ngalesini enzaweni lefanako ngesikhathi lesifana kwanzi-ke tikhona tesindebele kusasa simsalutulu siyeta usale kahle.
ngiphindze nginamukele kunasi isimo selituba kule makhaya sanibona sibuka imvula nemoya siyabona ukuthi ngathi nemsangano banzako lo ndlula lo ngena la iningizimu live kanti lawo matfo imvula ngagcina sayifike khona ku 30% lapha eLgwini empushona ngakapha kanti ke nala eningizimu live inzaweni lapha bogcebeha bonakala ngathi nematfo imvula ngagcina sayifike khona ku 30% umoya ugijima ufike khona ku 30 km ngeli hour letinye indzawo kanti ke lawo matfo imvula ngagcina sayifike khona eLgwini lapha enzaweni yalapha eKZN babukele emakhaya singena kwenelangeni lakusasa siyabona ukuthi kena inetinkhungu lecancayo nalive ku lapha entshonalanga kapa kanti lawo mathuba imvula abulakala ngathi sekanyukele khona lapha enhla esifundeni salapha eKwaZulu Natal kungena khona lapha eMpumalanga kanti senzaweni lapha eSwatini kubonakala ngathi kunemathuba imvula ngagcina sayifike khona ku 30% letinye indzawo kanti nasibuka kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 11 nyukulo ku 27 Vereeniging hleli khona ku 26 iCarltonville hleli khona ku 27 kanti iPitoli cala ku 13 inyukelo khona lapha ku 30 babule makhaya singena khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musini hleli khona lapha ku 32 iPolokwane cala ku 10 nyukulo ku 27 Mokapa hleli khona ku 31 kanti iBhelabhela ihleli khona lapha ku 35 kanti sihlala sesifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukhuza hleli khona ku 24 Paul Lembombe lacala khona ku 12 nyukulo ku 21 Carol hleli khona ku 20 kanti Emily cala ku 9 nyukulo ku 23 kanti Mkhondo cala khona ku 8 ihleli khona ku 21 emva kwamadina singena khona lapha esifundeni salapha eKwaZulu Natal laba vakashela lapha eThekwini hleli khona lapha ku 20 Richards Bay cala ku 15 nyukulo ku 21 uLundi hleli khona ku 20 kanti iPeter Maritzburg cala khona ku 18 ku 8 inyukelo khona ku 19 emva kwamadina singena khona lapha esifundeni salapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha hleli khona ku 22 eKumani -1 ekseni nyukelo khona ku 18 Credoc -4 ekseni Shubisa Mkanti impela liyabanza leyo nzawo nyukelo khona ku 17 emva kwamadina kanti eWillow cala khona ku 0 ekseni linyukelo khona ku 17 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa labavakashele basathe gci lapha eCape Town libavumile hleli khona lapha kulipoli ku 15 kanti uthi cala khona ku 6 inyukelo khona ku 16 Beckford West cala khona ku 2 anyukelo ku 20 kanti iGeorge cala khona ku 6 inyukelo khona ku 19 emva kwamadina esifundeni sefle esikhulu nadotonga babule emakhaya lapha enzaweni lapha eUppington hleli khona ku 21 Springbok cala khona ku 3 anyukelo khona ku 20 kanti lapha ku Calvinia cala khona ku 2 inyukelo khona ku 18 kanti ke lapha eDR cala khona ku -3 ekseni yabanza kuleyo nzawo linyukelo khona ku 18 Kimberley ihleli khona ku 20 emva kwamadina singena khona esifundeni sefle senzelako lapha eFree State babukele emakhaya enzaweni lapha eFrankfurt cala khona ku 4 inyukelo khona ku 25 Welcome cala khona ku 2 anyukelo ku 23 Bloemfontein cala ku 0 anyukelo ku 21 wephana -2 ekseni yabanza kuleyo nzawo kanti ke emfundeni sefle segcina babukele emakhaya siyangena khona lapha eNorth West iRustenburg cala khona lapha ku 7 anyukelo khona lapha ku 31 kanti iFreiburg cala khona ku 2 inyukelo ku 24 iTosca ihleli khona ku 27 kanti iTaung cala khona ku 1 inyukelo khona lapha ku 23 buka ngathi ngilobule ngiphathina ubukela lokuhle enhlweni lanzelako nisalani kahle